lokixi leri nga le hansi ka minhlaselo. Vhiki leri nga hundza vanhu va ntse va baleseriwile no dlawa hi tinsulavoya leti nga tivekiki kona elokixini ra Umlazi. Tolo na madyambu ku ve na nhlaselo wun'wana. Ku tshemba leswaku swigevenga swinharhu leswi a swi hlomile swi balesa va nghene endzeni ka yindlu leyi va sungula ku balesela ntsena. Vanhu va ntlhanu va baleseriwile etinhlokweni naswona va lovela kwalaho, kasi van'wana vanharhu va vaviseke swinene. Bongani Thabani wa 36 malembe hi vukhale hi wun'wana wa vahlaseriwa. Ndyangu wakwe u ni gome. Ngiphatheka kabuhlungu hlobo lwisimanga ngoba lengane ene nje bihlala lana nje ibingasebenzi. Ibiphila nje indlela abafana. Kodwa manje inkinga enkulu mangabe sihambile mina njengomzali dadubuka mama wakhe omdala angazi ngizoncoba ngani. Inkinga enkulu nje ileyo. Vaaki va kombise ku chava ka vona endzhaku ka minhlaselo leyi. Uma sibuka lento oyenzeka sibuka ukuthi izingane zethu ziphela zincane zisakhula zisene future zisenento ezingaqhubeka ziyenze empilweni. Maphorisa vula leswaku xikomelo xo dlaya a xi tiveka eka nkarhi wa sweswi. At this stage, there's no link at this stage between these two incidents. They seem to be unrelated. However, time will tell, and fortunately, we have the same detective task team that are probing both the incidents. Eka tinhlayo ta vugevenga leta ku tivisiwaka, Umlazi a yi ri ehenhla loko swi ta eka milandzu yo lava ku dlaya laha tikweni.